O lea ua whaifo malama le tausanga a mawai. Ai tutongo ane whanga o malama o le tausanga fou lua afe lua sifulua. Ua whao le waa o mala ai ta oto i lango tonu le sao manu i le tātou fōlanga. Whaftai le atua le tautai ma lo le alofa. O laupule lea ua tōtō te tele. Ua o mātou sapaia whātua ele ele. O te whātulo watu i le awhio lau whionga i le au mamalu o le malo malau masiofo. Awhio le sui o le whono sui taufia. Awhio le sui pāle mia ma minsta o kabineta. Awhio lau whionga i le whamsino sili ma ali i matamaitai whamsino. Awhio lau whionga i le whonga fitalai. Masui mamalu o le whono au au whaitu la whono. O paia o wa ainga ma latou tama, o tama mo latou ainga, tu mua mpule i tu au ma lataua. Ainga le tai, ma le wa au fonti. O te whatulo watu fo i le tapua inga atu tuila manua. I le awhio le kovana ma le whainga malo i le pūlenga whatonu, le whamasinonga, ma maota e lua o le palimene o Amerika Samoa. O le paia lea awa le whalenga fulu ma le nofo o mapu, sua ma le vai whanua fo ma i tūlangi. I tū au ma la taua sa ole ma le launiu na sailua. Le fio whatui o le motu, le la au nā motasi, la le taito to o le whareula. Ia ma upu i le manu atele. O te whaatalo whatu i sui o malo ma tātou paanga mai whafo. Whaululunga mta ngā rue ngā malo bisnisi tu maoti le atunu. O te ofo lo whatu fo i le au whainga rue ngā pa ia le atua i tu la ngā tofi mamalu i le nofo e kale sia ese i Samoa. Ua whaafonga le atunu i le malelenga lana Afioga i le au mamalu o le malo i lana whaamanuianga mo le kerisimasi i le autu o le atua manu malo ua whio mai e mau whatasi ma ona tangata. O le tātou malanga i nei tausanga e mawhai ona whaamatalaina i upu whauina o le peses fuluwalu. O loo whaamauina i le tusi pese a le ekalesia me tutisi e whaapelo na whaitawina e peo se waitafe le fifi le mu. Pe lutia nei le sou i le olanga nei. O te moli maupea, e le lei, le li. Na amata le tātou fōlaunga i le amatanga o le nei tausanga. I le whaamalumalu mai o whaingatā o le whaamai oti o le COVID-19 fuluiva. O ia whaingatā, ia ua solo biifo, le tamau ainga o tunu uma, ma awhi ai le ati na e au iluma o malo o le larolangi. Ma soifuanga whaale tangata soifua. Ona o ngā luenga ma pisinisi ua whaale tonu. Ona so ai lea ma le whainga whiwhiringa le tunu ia aperila. Mai ele o toi pō pe lilo. Le me tā upu ne tūla i mai. Na tau awai ina numi le whau. Ma nunu le to au. I vaenga whau pawhai. Peitai. E ui nei sau wā, tātou te mōli mau whātasi. E tū mau pēr le whamaoni ma le mātango whio le atua i asouma. O te talitonu. Ana le se anola na taita inga mamana. Tātou te le mawhai o nā ulia manuia mai i le whai unga o le nei tausanga. Ia fo i le vi inga ma le whane tanga i le atua. I le tūla i mai ai o le whainga malo fou a le whātua i le atua Samoa utasi. O se swinga tele lea talu mai le whā se fulu tausanga umwae. I tūlanga tau upu whai o malo. O tūlanga masani ia o malo temokarasi. E whisuia i whainga malo. E whapena foi i taitai e tō fia mai e le tunu. Mai le taimi. Ai tasi le wha moe lau tele,
e whau mauai le anava a so se whainga malo ia au auna mō le atunu e ati na e le malo. Ta pu e ma whatu maupu le ngalelei e whaavai tu la fono ma whainga whaavai ma oti. Ia o oina ma soifua malo lo ina le atunu ma soifua fia tangata anu E whapena le nganga o loo lau alunga i a te au ma le whainga malo ua tula i nei. E mātou te nau e whaatino i le atoa au nanga ale malo. E ala i to mai ma le malosi ua au mai e le atua. E whaatino ai le tautua i a te oe Samoa le atunu pele. Talu mai u lai o le tausanga nei. Ina ua amata ngā rue ngā nei ma le kapeneta. Ua mai au na whaamaonia le tala whaatau au tu o le tupe. Ma ua wha solo ngā rue ngā le malo i ona i tūtino ese uma. Ua mai au na whaamatu watu fisoswani tau tupe. Mo a tātou wati na e tau tūrisi o pisinisi. Ma asosi o tangata whai ngā ruenga. E fisoswani ai e tali atu ia Afianga onga ua tūlai mai. Ona o le COVID sifuluiva. Ua mai a foi ona tuu i titia. Le tau o le elitise ma le suavai le 20%. O lo whaanga solo foi le whaamautuina o le whaamatuina atu. O le taitasi le miliona mo ati na e o i tū malo. E pei ona fuafuaina e le malo. O lo whaawau ona ave le whaamuamua le malo i tau mawhainga uma. O lo whaatino mo le puipuinga o le atunuu mai le COVID sifuluiva. Wato nei le lua tausanga o whaatino le tātou puipuinga. Mai ewi le tele o lu itau i le fesuia inga o fōlinga o le siama. Ma le whaawau pea o na pepesi ma mali liu tangata i le tele o atunuu o le lalulangi. Peitai o Samoa nei o lo o so longa manuia ma puipui e pea. E whapea foi i a tātou whisota inga ma tātou paanga o malo ma whaalaputonga mai whafo. O lo o whaawau pea o na tātou nuti me whatasi i le ati na ina o si o tātou atunu. E ui ina le mawhai o na toe whemalanga ai tū tino le malo e pei o na masani ai. A o whisota inga tau teknolosi. O lo o whaawau ai pea o na tu ina atu le sao Samoa. I soala upulenga, ma whainga whaai unga i mata upu te tele, o whea ngai ma malo le lalangi, ai maise le ati nae o le atunu. O le mea lea, e le whaai titia le loto whaafitai. I le tapua inga si o tātou atunu, a o alo whaiva le malo i ngā luenga o le nei tausanga. E afua mai tumutumu o Afioga ma la alafanga o whai ngā nuu ese. O le tangata malanatia. Whaamalo le pale, whaafitai le ngā lulue. E tūmau pēr le ngā lulue so tau au atu o le malo ma Afioga ma la alafanga uma, i ngā luenga ma tina e o lo whaatinu nei, ma fuafua mo le lumanai. O te whaafitai le sao tātou paanga mai whafo. Ua au tausanga le tātou malo tuto atasi, ua loa fo i tausanga. O tātou ngā lulue vāvala lata pēr malo ma whaalaputonga mai whafo. Awale ati na emanuia o Samoa. Whaafitai mo lo latou sao tāua, isi o tātou atunu. O te whaafitai atu, i le awhai ngā luenga ale malo, i ona i tūtino ese. Whaapea kampani, ma whaalaputonga tuma o ti uma, i le atunu. Whaafitai tele, le ngā lulue ma le whaitaulanga mo Samoa. O outou ua o ina i poto ma tomai ese, o tā leni ma mea alofa a wasi o tātou atunu. Ai whaapito au ngafa se whaafitai, i le au whainga luenga o loo mua au, awale puipuinga o le atunu mai le COVID-19 fuluiva.
Mātou te iloa le mamafa ma le whaingatā o la autou ngā luenga. E pei ona taimua e le mta ngā luenga o le soifua maloloina. Ma le komiti o whaalavelave whafuse. Pei tai o loo mai tawina lo autou whaamalolosi ma le mata lia. I lo autou whaiva e le ngata i le puipuinga i o tātou tua oi whaavao malo. O tangata malanga mai, o le whaatinoina o tuinga mo le COVID. A e le o tuua la o tautau tua mo le atunuu e asi atu ona o ngase ngase. Whaaftai tele le tautua atunu. Whaamalo lofa i a Samoa. Ia whaamanuia le atua i lo o tau soifua au auna. Le paia o taitai o e kalesia, ma le au whainga luenga tutofi le atua i Samoa nei, mātunu e mau. E le mawai le anganga whaaftai lo o tau whaiva o le tatalo mo si o tātou atunu. E ui ina sauā le tātou savaringa, o te tāuwhi, o lo o tau tuli vai i lumo le atua, o lo o to ofi le muwai le atunu. Awai le se poto, e le ai lava se malosi, na te mawhai o na pui a Samoa, mai ni totu ngā o ngonga, wa na o le atua lava. O le ala lea e whaawau pea, o le whaatawa ina e le malo, o le vai aso tatalo ma ana pongi, i le atunu atoa. Tātou au whaatasi ai e mamoli talo sanga, ma ana pongi i luma o le atua, ina ia pui mai, ma a pele a pea le atunu i ona a awalofa. Ua atofaina le aso lua, le aso sā lea, o Januari e whaamauina ai le vai aso o te talo ma ana pongi i le atunu. Se ia o atu i le aso whareile, fitu o Januari, lua afe, lua sifuru lua. O le tausanga faule nei, ua ato ai le ono sifuru tausanga o lou malo tuto tasi. O se tausanga tātou te sanga mati ai le tātou soifua ati nae o le tamau ainga. I le solo le lei ma le amana ia o le sao o tangata uma o le atunu. Samoae ia taitai pea le atua lo o tau soifua lau le lei. O so mātou wola i le tausanga fou lua afe lua sifulu lua. I lona manuia ma lona file mu. Ia manuia le tausanga fou soifua. My fellow citizens, as we gather with family and friends, I want to wish everyone a happy new year. This is a time for reflection and of hope, with the knowledge that brighter days are ahead of us. Although our challenges may be numerous and tough, I know that each of us has the courage and determination to rise up and meet them. 2021 has been a challenging year for all of us. In any crisis, it becomes all the more necessary to move forward together as a nation and as strong, resilient people
to reinforce the confidence to cooperate and collaborate towards a future we all want. The new year is upon us. We have accepted the uncertainties that remain, but we are willing to usher in a new dawn, to revisit our priorities, and to listen attentively to emerging demands for a better quality of life for us all. We are poised to welcome and encourage the innovation of our people and their creativity to generate solutions. We have proven crisis-resilient potential. Following the outcomes of the general elections, Cabinet, though new, is committed to deliver people-centered priorities and encourage empowerment of communities. The financial year 21-22 budget was approved, and in no time, implementation began in all sectors of the economy, but with the primary focus on community and social development. Social impact assessments highlighted the importance of appropriate, inclusive social protection measures to cater for our vulnerable population, including people with disabilities. Government's financial assistance to the tourism sector, business community, and a number of employees' associations provides continuing support to help address the impacts of COVID-19. While some may consider this assistance insufficient, it is the hope that payments will serve as a primer for the recovery of people's livelihoods. At the center of people's livelihoods are jobs. The government is keen to ensure that job offerings through the Seasonal Worker Scheme of New Zealand and the Labour Mobility Programs of Australia are made available to all communities on an equitable basis. Starkist of American Samoa continues to recruit workers for its tuna cannery operations. This year alone has seen more than 5,000 workers utilize these opportunities. Employment and social safety nets will be strengthened further. The 20% reduction in the cost of electricity and water has come into effect and is inclusive of all users of these key utilities. The 1 million tala project for district development is on target. Government's intention is to cover all districts in the near future. We will ensure that the government, residents, business, and talented individuals in our villages and districts can collectively work to devise practical and creative development strategies. The contact-free economy and digital innovation are gaining speed globally. In our small, isolated corner of the world, there is growing interest and innovativeness to take advantage of these developments. All of these can only lead towards enhanced quality of lives for our people. I am pleased to acknowledge with gratitude the ready support of all our development partners who have stood by us to address our priority development needs amidst the crises. The principle of mutual benefit continues to build on the development cooperation. I wish to pay tribute to our frontline workers working tirelessly to safeguard Samoa. It is almost 2 years since the state of emergency was declared for Samoa in the wake of the pandemic. So much work has been delivered to secure our borders, facilitate numerous flights, and support traveller mobility for over 9,000 residents into and out of the country, expedite vaccines access, and undertaking mass vaccination campaigns and coordination of emergency responses through partnerships. I acknowledge the hard work of the national workforce. It has been a long and tiring year,
but you have indeed risen to the tasks, expectations, and challenges. It would be remiss of me if I did not acknowledge the tremendous help that has come from the Diaspora around the globe through financial assistance, in-kind services, and moral support for our families in Samoa. Your contribution to the recovery of the economy is highly valued. 2022 will mark the 60th year since we became an independent state. It will also be a year for recovery, a year for inclusiveness, and a year for resurgence. It will be a time when we can gradually restore our daily lives, narrow disparities, and recover the economy. The Head of State's Christmas message calls for unity in prayer and supplication to the Lord for Samoa. As a nation founded on God, there shall be no other way but through our unity in prayer to seek divine guidance in our daily walk through life and what the future holds for us. When our perils are past, shall our gratitude go to sleep? Certainly not. I am happy to announce that our week of prayer and fasting will begin on Sunday, 2nd of January, until the 7th of January, 2022. I wish you all a peaceful, blessed, and safe New Year. Join us at the fireworks celebration to herald in 2022. Soifua.